واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا او یاد بکا مریما ما کتاب تہا وحدی کے آیا کربی چوتی مردما روچ درت کے یک جاگہیا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا پدا کتی چاہانی دیما یک پردائی نیما دیم داد آئیے بزا مریم نیمگا وتی فرشتہ گڑا آ فرشتہ ات آئیے بزا مریم دیما یک پوریں انسانی شکلا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا آئیا بزا مریم گوش کہ من وتا میارو باہوٹ کنا رحمان چتو اگاں تو ترسو کیے چ رحمانا